China chuan Indian Army te chu anram chunga lu ta puin an sipai te patrol danga le line of actual control ram pani te na an nei chu Sikima poisa lo le za lova apu ani China hi atong na hlea Ministry of Foreign Affairs tu chua chu Chinese media ten an pudar na sa hlea ram pani ten Elesia Buaina le harsat na an nei na sa zokin che malin om me ka ngai ania kumsang ni som pasaria doklama inyap na hnuwa ram pani in kara in ngurna na sabera thleng me kani China chuan thu chua siamin Indian Army te chuan Sino Indian border khothlang lama LAC an pela Sikkim sectiona Chinese ram an lut bok ti in asoyani China sarkar chuan Indian hena thlen ngalin asipai te chu LAC atanga hnuk dok ngal turle status khiu chu za akalpui turin angen ngal ti in an soiboka hebaka hian ama ram pani shwai tu tena inrem na anlo zia to chu za turin angen thu atar langbok India Ministry of External Affairs chuan engma channa emo thu chue mo soilan ala nei ve lo thungani Sikima nakula pa si India le China sipai tena mun lilaya inep na an nei zinga pakhat ni in heng zinga po hian an inep na satna ber zinga atel rengbok tunhaya po Eastern Ladakha India sipai le China sipai te chu kutumin anin bitum de boka heng anin bitum na te hi Pangong so lek bula te Galwan River le langmar po jama te nia soini in rampani ten sipai an tirlu belve ve to ani Meninga khan Pangong so Eastern Ladakha in bitum na athleng to a meni kwa nakula North Sikima athleng le boka heng huna te hian na deu taka kutin thlak na te po omin rampani sipai hliam te naw tur te po anom nia soyani bok meni som pariat khan China chanchin bu Global Times chuan Chinese sipai te thu chuain Galwan Valley region na boundary line na in nek na athlen thua soya India sipai te chuan China ram an lut ti in asoi boka India sipai te chuan ramri siam danglam tumin chet an la ti in asoi boka hei hi New Delhi chuan nol thungin China sipai te chuan Eastern Ladakh Elesia kongpui sial chu ti to pantum ni in asoi ve thung ramri veng tu te in kara in be na te naw oma hei hi Elesia line rina ngai dan inan lo wangania hei hi chinfel alani theilawani ti in Army Chief General Manoj Naraven chuan asoya Northern border infrastructure din kantuma Hmalak na te kalpui zelani e ti in asoibok Karkalta ningani khan MEA thu puang tu Anurag Srivastava chuan India le China chuan Sino Indian border region tina remna le muan na an ngai poimo bertia soin hei hi Prime Minister Narendra Modi le Chinese President Xi Jinping tena in rem na an siam bo zui na ni ti in alo soi to thunga achang chuan Elesia ram ria ngai dan inang lo wangin enge mote chu om follow thailo thina heng te po hi ngai dan inang chu nei theila chuan om lo turani ti in asoi bokani World Health Organization member state te chuan coronavirus pandemic bailen na chungchanga independent inquiry kalpui anrem titlanga hemiatana resolution chu WHO tel member sasom kwale pali te chu nial kaltu omlovin anpoma annual assembly meeting hi Geneva virtual ani ania inquiry mangin WHO che dan chu Chhui Chian ani donani abik takin United States chuan WHO che dan chu langtlang takin asoi sel na salea EU chuan member ramza ai aw thung thaibik nei lo independent le kim chang takin WHO che dan Chhui Chian ni se ti in thu ti thlu kania hei hian WHO chu COVID-19 pandemic a health emergency puang harlu tuka puna po achui telvek bokang hei baka hian resolution chuan langtlang tak enfia dol le ahun taka vaccine man ani theinan chet lak na nei ho ni se antiboka WHO chu virus chuana Chhui chianga engtianga mishinga in kai chon nge ani fin fia vek turin atiboka flora ngen na omlova engma nial kal na omlo boka hei wang hian resolution hi pomani ti in assembly president ni mek Keva Bain Bahamas ambassador chuan asoi engwang nge WHO nor ani US President Donald Trump chuan WHO chu China uite ti hiala kowin WHO wa US in sum achun lo thin ati top lai lok ba ka ti top lena awau bokani heba ka hian China chu pandemic leng thuptuma je pa apu boka WHO chuan Beijing chu mo phurtuwa apu du lo ati boka
hei hi China chuan an hial na sa hle thung President Donald Trump chuan tun kar tho tan khan WHO head Dr. Tedros Adhanom ne na lekha thon chu mi puinol pui hriata a pho lang zui ngal bok US Health Secretary Alex Azar point pandemic leng vak mai thunun hlei theilo chan pakhat chu Paul pakhatin khovelin ama mo information anei theilo wang ania chu chuan nunna tam takalak phani tina soi President Trump hian kumin November thla in thlan pui ama chandona ama soi sial tu te chuan USA pandemic leng thunun a theilo na lama chuan lam tur zonga midang dem tuma an pu thung USA hian pandemic awanga nunna chan singkua an chuang to ni mase European Union a telram sang sang te ba ka UK Australia le New Zealand te point pandemic ma chon le akai noi thil te chu Chhui Chian an nget ve boka EU thu buang tu Varni batu Henrikson chuan zona poimo tak tak chan tur om nia soin engtiang nge pandemic hi dar a phena eng epidemiologist nge om heng zona te hi pandemic om le thelaka in ven nana chan na mo ngoi ngoi ani ti na soi boka ma se tun hun hi indem na thil kalpui hun ani lo ti in a soi boka ni WHO in nge an soi Dr. Tedros chuan agency in pandemic an beile dan review chu remati thu soin siam danglam vek ngaya puina ero anol mak thunga independent evaluation mangin enge zirlaizer chu athele rotna te aw manga chu arang theyang bera kalpui le bo zuan yang tina soya independent evaluation mangin enge zirlaizer chu athele rotna te aw manga chu arang theyang bera kalpui le bo zuan yang tin asoya WHO chu ama zong aya ti chak turin angen bokani coronavirus ini kum December thakhan Wuhan khopuya mu tanania food market ransa te pozorna tangin ransa atangin misringa in kai chonga nga ngai ania China chu atira he virus leng hi thup tuma pu ani zui boka US senior politician then khate chuan virus chu Wuhan na lep atanga pu druni in an ngai boka Masia China chuan heng te hi an hol vek thua soya Western expert te point lep atanga pu drunia soi hi an ring lem lo bokani China chuan COVID-19 chungchang an zep anei lo thu soin January thla a genetic code po apek chua zui ngal thu le WHO hnen a hlan ngal thu soi bok President Xi Jinping chuan thotan ni khan assembly a thu soina nein anram chu in hong le lang tlang takin an che ti na soya pandemic thunun ani vele investigation nei ani tur thua soibok foreign ministry spokesman Zual Chian chuan US chuan amo phurna a hlen lo awangin China chu chuan lama mangin apu zai ti na soibok COVID-19 hi khovel puma mi makta doi li point panga chuangin kai to in mi nuai thum chuangin nun na an chan pha to bokani Chinese nu patuak khat chuan kumsang khazakwa somriat pariat dai towa an fapa hotel atanga mi nan ruk sak chu kumsom thum le pani zet nuwa an mu chuak le not mai mawi na hi kumni mi lek ani lain an nursery atanga apai na shoi ho chu kongpuya tuin tura lak sak lok hlanin ruk bowania rei tak an zong to ani anu le pa hian an ram pum an zong ti the ania anu phei chuan afapa zon na lekha voi nuai khat chuang a thlo chhuat tir hialani hemi te chung kwa hi tho tan ni khan anin tong le tanola tuna chuan an papa po hi kumsom thum le pali je taupa alo ni to a ama hun thui tak soi thelo ma se anu le pa te kianga hun laman ri atum thua soi kanin ton le theina tura thok tu zong zong te chunga lom thu ka soi tin anu li jingji chuan a soya mawina hi February ni somni pathum sangkha zakwa somre le paruka pianga niya an papa an mu le ma January tha South China Morning Post in anu an komna chuan naw pangfing le duam tak resel tak ni na soya October ni som basari sangkha zakwa somriat pariat khana pa mau jen jing chuan an sanji province a anomna jian khopuya narzaria tanga ashwai holain abota an ho konga hian afapa hian atuya hal thu asoya apa chuan hotel pakhat kota tui ado saklanin ruk bawani an chungkwa hian jian le khopui dangdanga po zongin postaran tara channa muthin ma se fin fiain aloni lo zel thungani li chuan an ha ban sanin afapa zon be puya thlak ta province som chuang le khopui lian tak taka le kha thon chuakin a zonga a hlotling chuang lo Chinese television so sang
the X Factor thlengin tran puina dilin a in lana Chhui Zui tur po zathum lai amhuwa ma se hlo tling thei chuang lo kumsang ni pasari khan li hian tom nga ya naw pang bo te jong tu baby come back home Paul zomin midang pui pain afapa azong zui ta a Apple kal tlang hian naw pang bo somni pakwa lai chu an chung tenen anin mu tir pha afapa berero amuthei mai chuang lo April thla khan police ten China chim thlang lam Sichuan province Chian atanga kem sang kha chuang ala mi pakhat amma daya naw pangla adop muin anaw panglak hi kumsom thum paliau pa ani to a DNA endik sakin mau chen jing le li jing ji fa nge ani ti an fin fia theita ni mawin hi tu na ming chu guning ning ani to a in chenala ma sum dong ani to bokani